lithi lenkosi usathane siyomqoba ngegazi kaJesu nangani nangofakazi egameni lenkosi uJesu. Angizange ke ngizalwe ngisindisiwe futhi ngaba nenhlanja yokuzalwa ekhayeni lapho uNkulunkulu ayingaziwa khona. Egameni lenkosi uJesu. Ngazalwa ekhaya ngoba kumnyama khona. Abantu bangathi ngikhuluma into eyivice versa. Ukuphela kwazi ukuthi kuyinhlanja ukuzalwa ekhayeni lapho uJesu uNkulunkulu aziwa khona. uJesu aziwa khona khonza khona. Mina ngaba nenhlanja ukuzalwa lapho uJesu engaziwa khona. Lapho kwakumnyama khona. Egameni lenkosi uJesu. Lithi phakathi lenkosi kwaba umthembayo uJehova konke kusebenzela kube ngokuhle kulabo ababizwe ngecebo lakhe. Udwebele kusebenzela kube ngokuhle kodwa hayi bona bonke. Yeah. Kodwa kulabo ababizwe ngecebo lakhe. Egameni lenkosi uJesu. Khona uyabona uma ngithi ngaba nenhlanja ukuzalwa lapho uJesu ayengaziwa khona. Kwenza ukuthi mhlangana noJesu bese ngilithatha kahle ivangeli. Ngoba kokunye kuyenzeke abanye abazalwa bezingane bagcine belithatha ivangeli belithatha belipapatha. Ayikuthi amtshela athi mina ngeke ungitshelele ukuthi mina ngangizalwa umfundisi. Athi mina ivangeli ngicelebelele. Wabasho kanjalo umfundisi eshumela wathi mina ngazalwa umuholi webandla. Mina ivangeli ngicelebelele. Ungancelebelele ivangeli kodwa hayi kaJesu. Amen. ElikaJesu acelebelele. Kodwa likaJesu umuntu uyasindiswa avuma uJesu. Egameni lenkosi uJesu. Ngazalwa empilweni lapho kumnyama khona, kumnyama emndenini, kunqabe nombele. Ngazalwa kulabo kumnyama emndenini bobo kungakhulumiswana. Amen. Egameni lenkosi uJesu. Usathana wabophela impilo yami amanqimeni athi ngazalwa. Ngazalwa kubhekiwe ukuthi ngebake kwazali ngalompala kudinga ibulala. Ngazalwa ngabe ingane yokuqala. Egameni lenkosi uJesu. Usathane wazama ukuthi ayiqhobeze impilo yami ngakazalwa. Kuthela masengizelwe ngingane ngakhula ngomusa. Mina ngangathembi ukuthi ngiyofika kule minyaka engiyona. Namhlanje ngineminyaka ewu-60. Ngangathembi ukuthi ngiyofika ku-20 years. Ngenxa yey'nkinga engangizona alukho uhlobo lesifo engingazange ngiluzwe empilweni yami. Alukho uhlobo lenkinga engingadlulanga kuyona. Kodwa ngaphila ngomusa kaNkulunkulu. Yingakho ngithi ngizomkhonza uJesu azabuye. Ngokuphila ngiphilelayo. Egameni lenkosi uJesu. Ngiyakhumbula ngizalwa kulobu umnyama kunzima emndenini kugadiwe ubaba wayedwa kwabo enodada abawu-7. Egameni lenkosi uJesu. Base betholele iy'ngane ey'ningi emakhaya abanye bahamba bayoshada zasale ngazabe ekhaya kobaba oyikhulisa nozondlayo kanti bazobe sebebopha amanqini yathi ukuthi wathi ubaba ngangagana kwamhla wagana wazala iy'ngane kusho ukuthi iy'ngane zabo uzophelelwa indawo. Egameni lenkosi uJesu. Ngazalwa kuleyo nkinga egameni lenkosi uJesu. Ngaphila kanzima ubaba kuswela ngimncane ngaphila kuyikade ngiguda ngaphansi kwami nobaba. Ubaba kwakusedala sebabedlane ubaba akhane ibhamu lezo kuthiwa yibhamu zehlathi egameni lenkosi uJesu. Phela ngithi lenkosi ngishosivuma izono amawuvuma izono awuvuma umthetho wakho wedwa kodwa uvuma msheza abazali bakho uvume ngisho ezabantwana bakwenu uvume ngisho ezokhokho bakho ngisho zokhulu bakho ngisho ezabantu bonke nophile phakathi kwabo. Isaya athi amafunda ku-Isaya 61 athi ngomnyaka wokufa kwenkosi uZiya athi ngambona uJehova. Egameni lenkosi uJesu athi beqhubeka athi maya kimi ngoba ekamehlomi abona uJehova alikodwa ngikumuntu omubi izidebe zakhe ngigcolile futhi ahlezi phakathi kwabantu abadebe zabo zigcolile. Egameni lenkosi uJesu leyo nhlampuluko yamenza kwanakaza izulu kwathula esigijimi elahla elivutshana lazowathinta zobeba emlonyeni ka-Isaya. Egameni lenkosi uJesu. Kwathi ngisemncane ngiyakhumbula ngimangicabanga ngangilana ko-5 years lapho kwathi nginanga
ubaba ethesta isibhamu esitheste ngaphakathi endlini kanti siyadlala sizingane sizungezile angazi kwenza kanjani kwadubula lekanti lizodlula eminyango egameni lenkosi Jesu naye ngathi kudlula ngithi siqhuma isibhamu wathi wasilahla phansi lo ndaba kwaziwathi yaphuma ngalapha ngendlela ekwaduleka ngiqonda iminyango ngayo abazanga noma yaphuma phezulu ekhaya noma kwenze kanjani ngoba usathi wathi uyaqeda ngempilo yakho egameni lenkosi Jesu ngasinda lapho ngathathwa odade bakababa bangise endaweni othi isendaweni yasephatheni egameni lenkosi Jesu ngithatha baba oyisangoma ehlane nabani ukanti kumosha abantu nenyathi ukuthi ngiyobulala egameni lenkosi Jesu ngithatha ngineminyaka ewu6 egameni lenkosi Jesu lengafika khona kwaba kuhle ngosokuqala ngifikile kodwa ngakusasa kwaqala kwaba khona inkinga ngaqala ngiphila ngilala ngeduku ngivuka ngeduku egameni lenkosi Jesu ngisho ukudla egameni lenkosi Jesu ngilusiswa inkomo kodwa ngisho ukudla ngisho amasi ukudla ngiphila ngabo ngaphila ngalokho umbathi egameni lenkosi Jesu ngibona kudla engiphila ngabo egameni lenkosi Jesu kuthi makusahleliwe kuyikhaza ntambama kwakunendle enkulu enamakamelo esasala kuyona ikamela ngingaswakulo lekwangakhaliswa ngamhlala noma ngena uma sebonano kodwa ngene kumnyama ngisaziphela ngothi uma ngiyazazi ukuthi ngizibeke kuleli yakhona ngangikhuthuza base ngiyolala ukuthi ngingangenana kweJesu angazi babebeleni kunelinye ikamelo engangihlaswa kulo mangakalana uma behlezi ekhishini okwakhuluma yilwane zikhulume ngizokhuluma abantu bephendulana ngalena amakhabothi empahla ngoba ngimemeza ngithi we-anti nabo bamemeze banginikizwe anti ngoba bamemeza babonise ukuthi esabela ethi yini kwenze njani egameni lenkosi Jesu ngithi ngiyasaba ukuhlala lana ngiyasaba ukuhlala lana labantu banikisa mina kodwa bahleliwe khona makusemini ngithi abaxoxela abo lapha kusemisaba kunabantu abakhuluma njalo kuthiwa hayi kunamakundana akhuluma egameni lenkosi Jesu wengakini abantu wami eyithakathela ngoba phela ngakukhumbula wawangithatha babomkheke ebusuku wathi ngiphelezele sayethuleni lo muntu owakade ehlala khona wagula washona engangimazi kuyimina ngangigijima njengengane ngimthetha ngishisitsha sokuyikhulula ngena esendwatshiwe wangithatha ebusuku wathi asambe sahamba wathi ngiphelezele waphethe isikhwama sakhe semithi masifika lapha ethuleni ngabone guqa njena wangunazwa khuluma angikuzwa ukuthi uthini egameni lenkosi Jesu angazangayo wawathi kusenjalo wavuka umuntu ethuleni kodwa wangiqala wahambale kwathi ngezikhalisiwa egameni sabaneka sadlakazeka sobabili sesibange ekhaya ngakho ngisawu base ngicabanga kahle bathi wesebalekela egameni lenkosi Jesu ngena ngapha lokho kwathi enzukwini bangivuse ebusuku somlelo kwathi ngiyophakela nje ekhishini kanti kusho ukuthi kwakwabadingi ukuthi ngikwazi ukuhlangana nalomuntu ngani bangibuye nje kophakela intsha la nge-halfway ngingakafika endlini enkulu ngezwe izigqi ezayigijimisa kwehashi ngabala ngaphinde emuva ngangafika ngena ekhishini nakhona ayikho into yokuvala kahle kufanele into esasiyothi ivale ngathi iplango lesipiki ngavala ngalo ngezwe izigqi zifike zaphela lapha kunyaka egameni lenkosi Jesu angazange ngahlala lapho kwakuthi naku uthongo phela uyiqhawe akhona ngokulala ngadonsa isaka lempuphu ngaza kulivula ngangena kulona angababona athi ngicishe ilanga kwathi phakathi kobusuku ngiyaphapha lo muntu lona egameni lenkosi Jesu sokukhanya indlonke lana ngilele khona ubambelele kanje kubikhanda lami uyamuka ngavuka ngathi ngiyobamba isicapha ngithi ngiyavuka waphakama wathi uyaphi wathi bula lena wangithethisa wathi ukusho ngisenjongweni egameni lenkosi Jesu ngibona ukuthi impilo yami
ihambe emzimeni endleleni yonke kusebe manje ngaphila ngoJesu egameni lenkosi uJesu ukudla ngakudla zonke insuku ngangidla ukudla okunomuthi kodwa ngifana egameni lenkosi uJesu ngena ngabangivibezela endlini ngabanjwa ngashawa ngakila ngabhamba nensika endlini ayurawundi ngiyabona ngokwabo babethi kusho usengifile ngoba kade abengibhangele insika bengibambe kwamuma kade abamnyama amehlo ngapha mase bengilasile endlini bekuthi sengifile ngapha ngani mangivoka kwathiwa ngathi kusavuka baphinde bangena ngashawa lengaphume lapho ngabaleka ngahlala entabeni kwaphela unyaka wonke ngihlala entabeni ngingakudla ukudla kodwa ngidla ukudla engikunikeza uJehova egameni lenkosi uJesu ngangidlala imini yonke ngidlala nengane uma sesemakhaya mina ngizwama ngisho njengesikhothini Nkosi Yesu amen ukudla ngokudla kunendawo nje angifika njalo mase ngilambile ngiye khona ngifike ngithole imali bese ngihamba ngiyothenga esitolo esidindini engazi yabe ngobani enkothayele uNkulunkulu egameni lenkosi uJesu amen ingakho ngithi ngazalwa lapho kwakumnyama impilo yami ifanele ukudumisa uNkulunkulu egameni lenkosi uJesu ngabuya lapho ngaphila kodwa ngafika isikhathi lapho baba anginanda khona ngabuya ngafike sebengapha ngaqhubeka ngakhula lapho impilo yami kunzi egameni lenkosi uJesu usathi eshuyisole nginezinto ezikalile uma ngithi asikho isifo singadlula phela ngilana ko 12 years 13 years ngangilapho ko 12 years lengagula khona nakuphakamela umqondo uqobo ngaphambi umqondo ngacosha amaphepha straight mhlawumbe izosinda egameni lenkosi uJesu kwathi ebusuku kwafika indoda yangena yabeduze komnyango ifake kwezinto ezimhlophe esibheke phansi kwangathi ngihlezi phezu kwengubo lesi lakulele khona ngidlele khona kwangathi kunento njena enjengomqhele ebambelele la ekhanda lami yasithi lento yakhe yasima ecela komnyango yasithi mntanami sekafaka lesi sigqoko angazi lokho ngakukhula kuze namhlanje kwamashwa kanjalo ngayibona lento wathi siphumula usilahla ngayibamba ngayithola ngento ngayilahla lapha ngasinda kusuka ngalolo langa amen Nkosi Yesu ngakho ngiyamazi ukuthi sikukhonza egameni lenkosi uJesu ziningi izimpi endlule kuzona egameni lenkosi uJesu alukho uhlobo lempi impilo yami engadlulanga kulo ngiyakwazi ukuze kufike isikhathi sokuganwa ngiganwe ngize ngishadelwe kungivukele unkosikazi ngivukele abantwana nginabantu asebebadala ngiyakwazi kuma nabantwana bami enkantolo angimele uNkulunkulu uyabona methu Phosa Paul encwadini yamaseGalatia kusahluka 6 uverse 17 athi mama bengisakhathaza umuntu ngoba emzimbeni wami ngiphathe impawu zikaKristu ziyabiza impawu zikaKristu indoda uDavide eyamele ukuveza ubukhona kaNkulunkulu ngenaka ayingane zayo zayivumela yavumela uJesu sonke indodana nayo uAbsalom yagaqela ezihlahleni inonoyise Nkosi Yesu amen ngena ngakuphima kwathi uvukela izingane zakho egameni lenkosi uJesu ngena ngokosazana ngishade naye eqaleni ngishadele naye kwabanzima lapho ake wangidlisa khona uphezulu wangidlisa sihlezi etafuleni kanti sidlatheni uyajayo namhlanje uqobo egameni lenkosi uJesu wakusho mdala wensuku sasihlezi kuyitafula kanjena sihlezi sibhekene egameni lenkosi uJesu ngadla ngaqede impilo ngaqede egameni lenkosi uJesu kanti angazi kwenziwa ngilibheke iwash ngabuke iwash kwaku8 apho 8:10 kwaqubuka into leswini ngaphala sibe ngakazi ingendlela engakazi ngiphalasa ngaphalaza basuma bonke bamangena wendlini nezingane nonkosikazi wabuza kumina unkosikazi wathi baba kabantu waphalaza kanzima kanjena kwenze njani ngaphendula ngegama lodwa ngathi uNkulunkulu wazi ukuthi yini ayikhipha ile rock waqala lapho wathi wena Sandile ngengane uthi wena ma kusho indodakazi yakhe mina ngiyaphalaza ngapha baqabana bona noma uthi wena amen uNkulunkulu okhipha wonke
wakhiphoza kungamshiya imizimba yakho egameni lenkosi yethu Jesu. Ngakho ngiyawazi amandla egameni lenkosi yethu Jesu. Ngonyaka ka-2000 ngagula ngokugula kwafuna ukuthi ngiye kohlinzwa esibhedlela. uNkulunkulu angitshela ebusuku wathi uma yebohlinzwa kwakwahlinzwa ngopapa. Ngathatha incwadi ngayibeka eceleni ngathi ngiyilapho kuzolinda uNkulunkulu. Ye-2000 nanamhlanje ngiyaphila. Yeah. Siyabonga Jehova.